I čao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Bosnia Games MT. Danas ćemo igrati Sport CS Football Championship. Nastavljamo dalje našu sezonu sa Stoke Cityjem. Ja sam krenuo da snimam i bilo mi se izbrisalo, tako sam ponovo odigrao 4 utakmice i evo kao vidite prvi sam sa 12 bodova, 4 pobjede ima, ali nema veze. Mi nastavljamo dalje našu sezonu, igramo protiv Sunderlanda sljedeću utakmicu u gostima, pa da vidimo samo gdje je Sunderland, Sunderland 12. 12 je Sunderland, idemo po pobjedu. Idemo po pobjedu ljudi. Vidi kako mi laga. Idemo po pobjedu, jo kako mrzim ovaj teren. 1-0, tako je. Tako je mačko. Peter Crouch. Ne ješ mi dat gol, crkvo da buda. Joj, prečki. Kako mi lag. Ne. 1-1. 1-1. Ne to da mi radiš. 2-1, tako je. Tri, jedan, vodi Stoke. Ne. Vidi ono. Jo, još ovaj big ball. Još ovaj ma neki neko. 10 sekundi još. 3, ne 4-0. Dobili smo i dostignuće. Nešto naked and be. Joj kako mi što pa. Ja sam da će to biti samo ovu utakmicu. 5-1. Pobjedili smo. 5-1 i nastavili smo sa pobjedama. Ovo je bila 5. pobjeda. I iz 5 odigranih utakmica. Sljedeću utakmicu igramo protiv Manchester Uniteda na svom terenu. 6. kolo, samo da imamo gdje je Manchester United, 8. Manchester United. Idemo da dobijemo Manchester. Bog da. Sad je malo bolje, sad nešto. 1-0, tako je. Ne, 1-1. To. Pa daj, brate. Jo, ne. Ne da ti bog. 2-1 gubimo od Manchester Uniteda, ljudi. 2-1 gubimo od Uniteda. Ne, kako je glava mu. Tako je, 2-2. Glava mu ko. Brate, ko je ovo igrač? Ja mislim da je ovo Rooney. Dali smo još jedno dostignuće. 3-2. Stoke City je preokrenuo. Ne. 3-3. Koji sam ja debil. Da iskoristim ovu priliku da pozdravim Adela Rancu, Jamela Rancu, Armina Sedića, Dejana Lalovića. I to je to. Čekaj samo da vidim, je li to? I Mihajlo Luburu. Nisam pozdravio, nemoj to da mi Ne. Dobro je, 5-4. Jo, izgleda smo pobjedili. Pobjedili smo, ipak Manchester United. Pobjedili smo United. Idemo sada na 7. kolo. 7. kolo igram protiv Swansea, sam da imamo gdje je Swansea. Swansea. Aha, evo 11. 11 je Swansea, poželimo mu sreću, mislim meni, poželite mi sreću. Ja ovaj teren najviše mrzim, Allaha. Gledaj on po 1-0.
Gubimo. Kako mi što? Nam nešto pa vidi svog boga. 1-1 to majstor. Moram pobijediti Swansea. Ako se ne izgovara Swansea, slobodno me isprate dole u komentaru. Pošto ja sam tako čuo da se izgovara Swansea. Ljudi, sad mi je raspust, bit će klipova svaki dan. Ove sedmice idem da se upišem u srednju. Ne znam još koju ću upisat srednju, pa je tako. 3-2 u međuvremenu. Ne smije primiti gol. To! 4-2, yeah! Znači, ovaj video čim ga završim sa snimanjem ide odmah na upload. Pa će izaći možda oko tamo pola 10 i 15. Znači meni je pola 10, sad je pola 10. 10-15, tamo, tu će negdje izaći. Objavit ću na svojoj Facebook stranici kad će biti video. 8-2 u međuvremenu, kakva pobjeda. I pobjeda Stoke City win! Yeah bitches! I prvi smo, joj gledajte tabelu ljudi. Imamo 5 bodova prednosti na odnosu Tottenham, on je drugi. A treći Everton imamo 7 bodova prednosti. A onda dalje Arsenal 8, City 8, QPR 8, Newcastle 8, United 10 i tako dalje. Mrskom sada priča o tabeli. Idemo mi na sljedeći meč, igramo protiv Fulama, samo da vidimo gdje se Fulham nalazi. Fulham 13. Nesretni broj 13. Nesretni broj 13. 1-0, tako je bre. 1-0 ljudi. Vodimo. 2-0. Ne znam da li ću vama štopat na video, ali meni ovdje ne štopa. Meni ovako sad kad igram ne štopa. Ne znam hoće li štopat na... Ajde ba udar tu loptu. Ne znam hoće li štopat na video kad budete vi gledali. Op! Joj. Pravo za mene. Yeah. Nemoj ma neki neko da diraš tu loptu. To ma neki neko dao gol bre. 0-3. Vodimo protiv Fulhama. Kakav je ovo šut bio. Joj, što ga raznesi. 4-0. Tako je ljudino moja. Yeah. 0-4. Ja mislim da ću ostati prvi i dalje. I ako izgubim bit ću pa jer imam puno bodova prednosti. Neću da primim gol. 5-0. 5-0. Ljudi, 6-0. Flying volley. Flying, ču mene flying. Joj. Što? Bogu je. Prečka na veliki gol, pa da li je to moguće ljudi? Tako je, bez primljenog gola smo 6-0 dobili Fulham. Nakon 8 odigranih utakmica mi smo mi smo prvi sa 24 boda, gol razlika plus 40. Sljedeću utakmicu protiv Arsenala, 4. mjesto Arsenal, bez poraza, samo ja i on za sada u ligi. I to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se ovaj video svidio, like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!